哦，好有菜。你甲加迄个菜迄个啦，迄个头啦，有无？那啥？虞美人啦，虞美人的啦。Yang ayo ah. Pagi itu aku dikasih nyonya teman-teman rebung. Jadi aku bikin tumis rebung ini pedes banget. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hari ini nyonya aku mau pergi ke Ilan ya. Tadi pokoknya wis persiapan dari kemarin. Wis dandan, wis ini, wis itu. Nah, ada yang ketinggalan. Ini kacamata Gucci ya. Kacamata matahari itu teman-teman. Tapi tempatnya Calvin Klein. Dalamnya Gucci. Gucci. Nah, kita anterin. Ini ada orang nyangkok tanamannya. Oh, 没有人呢，还没来啊？你拿给太太卷，你干嘛要拿给我？没有论嘞，没有论嘞，还有两个论还没来。Oh. Kuah roken, kuah bawang putih non halal, kesukaannya anak-anak. Jadi ya, ini bakso nih teman-teman. Jadi dimasukin ini ya, masukin aja, secukupnya. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu, semangat. Seharian ini nyonyaku pergi ke Ilan teman-teman. Tadi berangkatnya itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi beliau harus kelar mandi, harus kelar dandan, pokoknya wis ini itu. Terus jam 9 lebih itu pas berangkat ke salon, telepon saya lagi, katanya mau pakai kacamata Gucci, kacamata matahari seperti itu. Terus saya anterin ke salon. Terus beliau berangkat 7 orang teman-teman bersama teman-teman nih. Nggak tahu nanti malam makan di rumah apa enggak. Ini harus diaduk-aduk terus ya. Soalnya dia tuh bisa mumbul-mumbul. Nah, bismillah. Ini namanya ikan shei ya teman-teman. Aku tambahin garam. Jadi ini tuh kayak digoreng tapi minyak dikit gitu. Ikan itu lumayan mahal ya teman-teman. Biasanya ini dikukus ya bisa, dicen-icen ya bisa. Ini satu lembar kalau nggak salah itu 400 apa 500 NT. Tambahin tepung biar nggak lengket. Ini gorengnya rodok rewel, susah rodok tepung sweet potato powder, tepung ubi rambat. Inilah. Tambahin jahe ya, kenal ya, tambah boleh. Nah, sayurnya godong telo ya, sama buncis. Kita ngumbahnya tuh berkali-kali ya. Ini tadi tak rendam pakai air garam teman-teman. Tinggal bilas. Biasanya nyonya aku nggak mau ikan yang terlalu kering teman-teman, jadi aku masih cantik kayak gitu. Terlalu garing itu beliau kurang suka, jadi aku masak itu menyesuaikan ke selera majikanku ya. Kalau misalkan majikan suka yang digoreng garing ya monggo, kalau di sini nggak suka. Seperti ini ya. Ini pelan-pelan teman-teman, harus diaduk terus ya. Soalnya dia tuh ngendep di bawah gitu loh, terus garing. Ini namanya ikan shei teman-teman. Ini termasuk ikan mahal, ikan sultan teman-teman, beneran. Nah seperti ini. Kalau di Indonesia ikan apa aku ya gak patek paham. Oh yo my ropal. Yo kan mai ciro. Nyonyaku setengah 6 pulang dari Ilan. Tadi beliau keluar bersama teman-teman. Ciro selalu Fang Pingxiang. Ciro Fang Pingxiang.
Nah ini ayam teman-teman, ini aku beli dari Ilan 1 ekor. Bismillah. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini wis mendidih, aku matiin ya. Nanti kalau anak-anak pengen panas tinggal panasi meneh. Iga sama lokal seperti ini. Seperti ini putih. Nah, memang ngalupi bun tambahi garam. Là太太晚上吃饱了没？太太没有吃饭晚上。那中午吃什么东西？吃肉羹。Nah seperti ini teman-teman. Nyonya aku mau nulis nomor. Nah ini tuh anak-anak suka banget. Ini tuh bawang putih, ono rebung, ono wortel. Bentukannya kayak gini, kental-kental. Ini boncesnya nggak boleh terlalu empuk ya, karena mau ditumis sama daging sapi. Mahal sih. Lalu episode berikutnya ya teman-teman, kita alupi godong telo. Ini sayuran sejuta umat teman-teman. Di belahan bumi manapun mungkin godong telo itu ada ya. Di Korea ada, di Indonesia ada, di Taiwan opo meneh. Bismillah. Nah kita delep-delepkan ya, dan warnanya merata hijau. Ruyu-ruyu. 只有排到一个弯，等一下给那个太太要吃一个，弟弟。不要吃到一个，吃一半就好了，相信我了。好了。这讲话要听话。这讲是因为爱太太。Mbokku itu dilarang mengkonsumsi tepung-tepung seketurunan, roti apa segala macam, terus nasi putih kayak gitu sama anak perempuannya, karena gula darahnya tuh di 200 lebih. Tapi nyonyaku lapar. Aku hari ini wah ugal-ugalan teman-teman. Jadi aku kayak kerja gitu, beres-beres apa gitu, aku kan diem aja gitu kan terusan. Terus mau ngapain? Kelar kerjaan, basreng, mie instan, kerupuk. Wah hari ini tuh wah kayak membahagiakan nafsu gitu loh. Semua tak embat seperti itu. Wah ini nggak bener ini. Terus aku akhirnya pesen basreng teman-teman. Aku ngeliat di TikTok rekomendasi basreng paling enak se-TikTok, ada beberapa kayak gitu. Terus aku ada yang ngerasa aku cocok banget sama ini. Terus akhirnya aku pesen kayak gitu. Nanti mungkin 1 minggu atau 2 minggu nyampe ya. Bismillah lah. Aku kayak yang makan basreng itu kayak yang pedes gitu tuh nagih ya. Di sini tuh basreng 250 gram itu harganya 150 NT, 75.000 rupiah. Di Indonesia tuh harga basreng murah banget ya teman-teman. Misalkan 10 kilo itu harganya cuma berapa. Tapi kalau di Taiwan kan rumah produksi apa segala macam bahannya kan mahal. Terus kalau diterbangkan dari Indonesia ke Taiwan itu 1 kilogram makanan kan 100 ribuan lah kisaran teman-teman. Kosmetik itu kayak 120 ribuan. Terus kayak baju itu 85 ribuan. Jadi beda teman-teman. Ongkir baju, terus setiap ongkir pengiriman dari Indonesia ke Taiwan itu harganya juga beda-beda, range-nya juga beda-beda. Ada yang murah, ada yang agak mahal kayak gitulah ibaratnya ya beda-beda lah. Setiap perusahaan pasti memberikan harga yang berbeda gitu. Wes lah. Ini aku kaget ya, cepet banget embelonyok teman-teman, empuk banget. Sayur ya, bayam. Nah ini godong telo godong telo. Kalau ini nanti tak tumis sama daging sapi ya teman-teman. Nah, ini sup jamur kuping putih itu teman-teman, jamur salju. Ini bagus banget untuk kesehatan kulit. Nyonya aku mau makan ini loh. Ini wis matang kemarin masak ya. Dia itu ada buah longi, biji teratah. Pokoknya ini burgernya itu sup. Wes teman-teman. Jadi dia tuh kental-kental gitu. Ini manisnya itu sopan santun dan tata krama. Ini manisnya dari ini red dead, anggur merah. Yes. Ini wes ya, langsung tak matiin. Sampun teman-teman. Bismillah. Sayuranku malam ini ya teman-teman. Kita mau numis buncis ya teman-teman. Sama separuhnya buat bikin sambal bawang. Hari ini masaknya gampang.
Agak tak pedesin ya, anak-anak itu doyan banget makan pedes. Cabai 2 putih sama cabai. Daging sapinya ya, potong 2. Tambahin kecap asin sama gula. Tambahin garam dikit, saya masuk. Cuman kayak gini teman-teman, semudah ini. Nah wes mateng, matiin. Nah itu kalau misalkan apa sayuran ditumis daging sapi itu mau makan ya. Kalau tidak mengandung daging sapi kurang suka. Ini ayam kukus ya, sisaan kemarin. Kemarin juga makan ini. Nah ayam kukus ini tuh kesukaan Meme. Ini ditambahi garam gitu. Seperti ini harus dibacoi ya teman-teman. Harus dipeceli. Biasanya mereka makan tuh sama sambal kecap teman-teman. Ini ada cabai sama bawang putih. Jadi ayamnya dicocol-cocol kayak gitu. Hari ini masaknya cuman kayak gini. Ciro cara lah. Ciro. Ya,有一有牛肉炒十几多。弟弟喜欢你那个辣椒酱。我要做了，做新的了。他还没回来，打电话哦。跟他说煮好了，这样一定他回来。如果跟姐姐讲哦，有可能姐姐跟他讲哦，我们不知道啊。Ini aku motong buah ya teman-teman. Jadi tiap mereka habis makan itu mereka makan buah teman-teman. Ini anak buah per. Buah pernya itu aku ambil separuh ya karena hari ini anak buah jambu. Ini 600 gram jambu itu 95 NT teman-teman. 600 gramnya itu 45.000 rupiah. Larangi. Tapi ini jambu termasuk super punya katanya. Belinya di organik gitu katanya. Atos ini kesukaannya ceceku. Ceceku suka jambu yang atos. Atos tapi ada manis asemnya gitu. Potong sesuai selera ya. Orang sini suka yang agak kecil. Nah, seperti ini ya. Apa? Ya aku berani pakai pendek semuanya. Ya nggak apa-apa. Biasanya kan rapet. Mie goreng. Habis. Nggak boleh kesini jam segini. Mau gimana? Pulang. Terima kasih. Bye bye.老板，这个一斤多少？那个已经150，现在算130给你，这个一袋这样差不多多少要200多块。 ？200多块而已。那个早上一斤180了，现在赔钱在卖，没有了。 Kayaknya itu loh ada 200 lebih. Ada 50-an. Izin mah dikit banget. Oh ya lumayan lah. Beli yang lainnya ya. Nah ini buah-buahan ya. Ih banget loh. 来2盘1包，哦，2份。来收单价1盘100块，2盘多少了半？多少？ 150，给你200块好 Tadi 不好？ bilangnya 100-an. 要200吗？不用，这边2盘也150。 Masih ada. Nah ini kita mau beli durian ya. Ini lengkap udah ditambahin ini. Made in China. Ini
kan ada ukuran. Berapa? 195. Receh semua.这个是猫卖老板。那个是九九。刚才老板说1000块。谁告诉你的？谁说的？刚才老板有讲哎。老板去哪里了？老板去打屁股，来，给你。哪个老板？1000块对不对？对，400。男生的老板哦。男生老板，你说400块，你完蛋了。400块对对，老板。好，给你。哦，就没有东西了。你看他回家了。我们用零钱可以吗？可以啊。OK， 谢谢老板，不好意思啊。我要吃2颗葡萄。啊，没有了。可以啊。看一下，看一下，你们可以啊。好，再给我零钱。榴莲超好吃的。你看他都要回家了，都乱卖的。加的。好，来我看看，5、6、7、8、9、10、2、4、6、8、10、2、4、6、8、10，对，再来一个，2、4、6、8、10，谢谢你们，谢谢老板，拜拜，拜拜，拜拜。哎呀。Nah, aku mau potong rambut. Punya aku ini ya, cuci rambut, nggak kelar-kelar. Semua东西，这个咯男生，这个阿玲阿姨拿的，这个我洗干净了，你可不可以穿？我们男生明明叫女生的，真的哦。他说这名牌的，我也不知道，因为太大了，你可以穿吧，不然拿回去寄给谁穿？我洗好了啦。不吃饭不吃面了。对。吃什么？吃菜吃水。那你也不吃饭不吃？我没有。哎，发抖哎，吃饭发抖哎。啊。好的淀粉。厉害啊！跟着他们吃，地瓜来吃。漂亮漂亮。Ini aku potong rambut ya, namanya cuci rambut. 以前人讲吼，熬夜是为了要读册，即马不是，熬夜是为了要追剧，熬夜是为了要打电动。都200块。年纪长的时候，超过45岁，甚至50岁，一熬身体开始退化，因为坏习惯已经养成了。太太要去啊？我的太太要去啊？我是听太太啊。太太带我去哪里我都要啊。放松好入眠的话呢，有一些方法，好，比如说你即洗头，还可以躺好，那甚至于说你不要呢时常在床上做一些跟睡觉有关的事。咳嗽的部分是嫁有钱的啊，有钱的不要嫁。我也想啊，对不对？对呀。嫁好命啊！我们是100%嫁既然做不要嫁。那是阿里山原生种的人耳，再加上自动的环控，那也通过呢，咱食品工业研究的话，20有人做饭面真好。我老板帮你付钱哦。没有啦，太太要洗头啊。这个是太太洗头的钱。哇，这是太太洗头的钱。哦。要不要剪像老板娘这么短？要。当心良心嘞，头发留长。你加迄个菜迄个啦，迄个头啦，有无？那啥？虞美人啦，虞美人的啦。伊个面有下这衣服。台湾是别人足济人，多人大人走袂住的吼，尤
哦，是毋是比较好？正好呢，但是呢，你若是有适应的，又没有白头发的。Sansa如果有白头发不是完蛋吗？所以你还年轻啊。离婚年就变了。哎呀，反应很慢。刚才你有提醒到了，每个都马上还有很聪明。食物记忆不好，好的。其实我觉得你在吃你自己公在的，但是你就讲说，我就是想三环呢，你姐老板娘外送来的，娘娘哥请备口啦。娘娘来了。还有一个很是比较精品哈，你会发现一件事哦，哦，有哦。好好好，一旦自律神经失调的话，不要喜欢。你不要睡着哦，睡着等一下变光光了。没有哦。比较好一点啦，所以今日骗人家听众朋友来分享吼，一些怎样那种这种事，自己都会知道说，我的脑袋好像记忆力越来越不别那个人与购物啊吼来合作，所以呢，我觉得优惠变小哈。太过敏了，来。好像有一个电都伤到我这样一件那个哦。不要动就好，不要动。哦，是了，太阳吗？不要怕啦，这个你不要用那只，我就用这个刮胡刀帮你。谢谢老板。谢谢。太太要不要回家？台风要来。关路来了，先走。不用怕。对呀。OK， 拜拜。什么东西？在哪里？好。都开工，他不会跟我讲在哪里，我送去给你就好，还叫你跑回来，你怎么从那里回来？我今天下应太太没有来。来。没有去看医生。冰箱都还有。哎，对啊，今天给他们带回去吃啊。这样好不好？这样哎呀，好不好？拜拜。你朋友有喜欢吃馒头吗？喜欢，烂的馒头好吃。加爸包呀，加那么加爸包，加爸包。来了，拿去换你同。我对我我还在蒙呀。这个太太不要的，我也不要，我送给我的朋友啊。对对。因为我家里那个也还有，对面包也还有。谢谢啊，拜拜。我的梦想要瘦跟姐姐一样，好漂亮了，真的。拜拜。那个姐姐一样吧。对啊, 我的太太这个的女儿 Mbak Bru ya. Sama nyonya aku suruh kasih Mbak Bru mantu bapak dan lain-lain. Nah, seperti ini. Mau makan telur. Nah ya. Secukupnya. Bismillah. Potong rambut teman-teman seperti ini. Potong rambut di salon itu berapa? 300 NT teman-teman, 150.000 rupiah. Loh kenapa kok nggak gratis yuk? Nggak ada teman-teman, itu bukan salon majikan saya. Di sini tuh nggak ada yang namanya harga pertemanan atau harga persahabatan dikasih diskon atau gratis, tuh nggak ada teman-teman. Agak gosong gitu, mantap. Ini tadi pagi ya. Tadi pagi itu aku dikasih nyonya teman-teman rebung. Jadi aku bikin tumis rebung, ini pedes banget. Bismillah ya. Bismillah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ono rebung,
telur dadar, alhamdulillah. Ini kayak kerupuk gitu. Nah, bolong-bolong. Nah, jadi seperti ini ya rambutku, teman-teman. Wes pokoknya yang penting itu pendek. Jadi kalau pendek itu keramas ya gampang kayak gitu loh. Lebih isis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak perlu pakai sambal, pedes banget. Nah, ceritanya aku tadi itu ke Mbak Susi, teman-teman. Karena hari ini tuh ada ketupat yang bumbu kacang. Aku sebenarnya pengen beli itu. Nah, tapi kebetulan habis, teman-teman. Laris banget, alhamdulillah. Panas. Langsung gobios, Masya Allah. Wow, telurnya gurih banget, gurihnya Royco. Nasinya ini panas-panas gitu, teman-teman. Bukan lagi anget, tapi panas. Rebungnya itu ada pedas, manis, gurih, asin. Tapi pedasnya lebih mencolok. Lapar banget aku. Telurnya juara, gurih banget. Karena Royco. Muka aku tuh tembem banget ya, teman-teman. Memang itu fakta. Wah, lambiku rasanya jedir. Aduh, telurnya nambah lagi. Satu panas, dua pedas. Wah.
Kasih ugal-ugalan. Masya Allah.